اريا صدح جول بلدي كل ستيشن دقنا ومرت صاحبني عيارتني والله موج وين قروح صدني وطابرا كل لكن السوربي هذاك كان عيارته هذاك تاي ستيشن دقيقة كارت ما كان يقصوا عيارته نيو هدو بنقصوا عيار كل خط كي قبل عيارتن داوني باي 55th minute and Arsenal's 3-0 down to Wigan. Arsene Wenger's about to bring in his new top-secret striker. They say he's really young. Oh, and he's bringing in the new striker. And in comes the new striker and he looks ready to go. Goal! Wigan scores again! A superbly fantastic goal! And Arsenal seems to have completely lost their way in this game as the goals keep pouring in. And the match is over! Arsenal have been absolutely brutalized by Wigan. الله طلاي يا سوين كرواتين ولا تنيو مدحنا بعد يقول ديش أنا إمارات سكوك إيمان كبح ابن البركة. Even though we lost the match, we played very well. Our boys played with great skill, integrity and passion. Arsene Wenger! السوينكر مركان دلقات كويكا ما دابت maxaad laga damacsantahay Man City baa ka habisay Liverpool baa ka habisay Watford baa ka habisay markaana Wigan inay ka habisay ma keentay adiga noo tag maxaad laga damacsantahay abahoos istaja waxa waa ciyaar waxa wax ka garan meesaan hadaad fanistihiin de waxa guuldaro waxaan albitra naga badiya anaga maaha waa albitra refriga marka footballka siisa banaanba waa la iska badiyaa kulliye guuldaro marka hana loo dulqaato maaha in la caayo maaha soo waxaad garatay maaha نجس أدير واسكت داوني سنو كليد محا سبسكرايب تنسيه بالله عليك محنا قدم على سنتنا سبسكرايب تدري هاي بري أنا نسيه سبسكرايب تنيه وديك والله بالله